Pozdravljam sve prisutne na ovom veličanstvenom mitingu. Posebno predsjednika vlade Sandžaka i sekretara SDA Sandžaka, gospodina Rasima Ljajića. Znam i za ponašanje rezervista, takva je situacija i u svim sandžačkim gradovima. Ali mi poručujemo da nećemo prihvatiti mir koji je na štetu muslimanskog naroda, da nećemo prihvatiti mir koji je na štetu muslimanskog naroda i nećemo prihvatiti mir kojim će se meriti bezrezervna lojalnost aktuelnoj srpskoj vlasti. Sadašnja vlast ne zaslužuje takvu lojalnost, ali također poručujemo da nikakvi dogovori koji se prave mimo volje muslimanskog naroda nas neće obavezati, a upravo to se sada čini. Konstruisanje nove državne tvorevine između Srbije i Crne Gore nije ništa drugo, već iz takve incestuozne veze ne možete izroditi ništa drugo osim klasičnog monstruma. I mi u takvoj državnoj građevini, u takvoj državi mi nećemo da živimo. Minimum minimuma političkih zahtjeva Stranke demokratske akcije u ovom trenutku svodi se na specijalni status garantovan 3. 4. haškim dokumentom. Ispod tog minimuma mi ne smijemo i ne možemo ići jer ne imamo mandat muslimanskog naroda da ispod toga idemo. To bi bila izdaja interesa muslimanskog naroda i to on nikome neće oprostiti. Mi ćemo ići i radikalnije sa našim političkim potezima. Mi ćemo i radikalnije sa našim političkim potezima.